I pozdrav svima ljudi, ovdje Drugi i ljudi, danas nastavljamo sa partom. Znači, danas ćemo nastaviti sa ovom epizodom, tako da... Danas ćemo nastaviti, kao što rekoh, u prošlom videu, naravno, sve radi. Nije kao da šteka, kao što vi pišete komentare, svi mi kažete da vam šteka. Ne znam, meni je sve sasvim dobro. Ne znam, ili je do vaših mobitela ili je do YouTube-a, ne znam, jel meni je sve dobro. Tako da, subscribe-ite se za još i lajkajte video kako bi me podržali u ovome što radim. Tako da, nadam se da ćete se subscribe i lajkati video, jel to mi jako puno znači, ja vam eto 1 sekunda. Tako da, just. I plunger, what the fuck. To kakica izbace. Ili je kakica? Mislim da je kakica. Evo ti kakica. Ok, plunger je preglupa karta. Oružje. Mene preglupa karta. Kaj sam ja, Clash Royale. Da, pišite ako hoćete još Clash Royale, jer meni se rado snima Clash Royale, a ja ne znam da li vam se to sviđa, da možda snimamo još toga. Tako da pišite u komentare da li hoćete još Clash Royale. Tako da... Umro sam! Da, I'm dead. I'm totally dead. Ja sam predobar. Idemo iz početka. Ne ide mi to. Znači ljudi, bit će još mnogo igrica, naravno pišite ako hoćete part 3 Soul Huntera, rekao sam u prvom dijelu ovog videa da će naravno biti još dosta Soul Huntera, ali vi pišite hoćete li poslije toga još, da isprobavamo još ove likove i sve to, tako da pišite ako hoćete još Soul Huntera nakon što kupimo sve, tako da meni bi to bilo baš dobro, jel, zašto ne, X. Vidjeli ste u prvom videu da sam imao Battle X. Ovo je običan X. I to freaking dobar X. Yeah. Ja malo HP-a. To je loše. Shield, please. Shield, no God, please. Don't kill me, God, please. Kako malo HP-a imam, ne, joj, tak ću umret ovdje, da, umreću, da, umro sam, ajde, revive me. Ovo je bila tako brza smrt, da je za poludit, ajde, dobro, pokupili smo ovo, dolje ispod nema, ok. Ovo smo brzo rešili. Nekom je ovo prebrzo prošlo, ali kaj je tu? Mislim da smo i te riješili. Može health. O! Healali smo se. Cool. Kill. I malo pojemo slotove ako umrem. Naravno da ćemo slotove, jer ako umrem uvijek moram bar 2 slota. Ne. Koliko košta u stvari uopće? Ajde uzit ću. Ovo je ljudi predobra puška. Sada smo ih pobili sa ovom preku puškom. Let's go to kill everyone. One. Kill everyone. One. Već smo ih ubili. Wow, ovo nekako prebrzo prelazim. Da, zašto imam predobre puške i sve to. Ako dođem snajper uzimam odmah, jer snajper je prebrutalno oružje.
Znači, ljudi moji, snajper je prebrutalno. Snajper je prebrutalan. Znači, mene brutalno. Već sam ih ubio. Ha, ovo stvarno prebrzo prolazi. I stvarno. Cool. I see you in the dark, baby. See you in the dark, baby. See you in the dark, baby. See you in the dark, baby, dark. Crossbow, ne, crossbow je preglupo. Javite mi ljudi, imao sam crossbow. Crossbow je prevelika glupost. Ne idemo istražiti što je sad. Tu, vidite ovo tu, gore to, vidite ovo ispod znaka pauza. Tu vam pokazuje koliko još soba niste pretražili sve to. Sve te osnovne stvari. Ova puška je pre brutalna. Ali stvarno ono brutalno. Kako ubija sve. Znači, može. Kako je brutalna igrica. Kako dobro. Znači, sad ćemo uzimati se za health, jer health je jako važan u ovoj igrici. Jer ako nemate healtha, izgubili ste. To vam odmah mogu reći. Ako nema healtha, nema ni pobjede. To se valjda svi znali. Ako nemate healtha, naravno da ste izgubili, znači to nema šansa da preživite. Tako je, nema šansa da preživite. Nema šansa da preživite. Opet pasite na ovo. Da mi je izletilo. Zašto sam naredila? Prebrutalno. No. Znači ljudi, sad idemo 5 slot malo. Pa ćemo završiti video s ovime. Otvaram. Znači. Ne, dobro je. Neće mi da će biti bomba, jer bomba kad dobijete bombu koja smije, ta bomba će vam eksplodirati. Sljedeća štuka 2 si, ona će eksplodirati. Svinja! Znači ka. Svinja vam inače daje oružja, što je pre dobro. Plavi ništa, znači nismo dobili ništa. Ljudi, to je bilo što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, slobodno stavite like, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!